Ranwatch na. Pohnpei. Pohnpei di patron wai Pohnpei. Ranwatch. Iyang kasadelia, Raka Chokaras Pachan and program and Ranwatch and Pohnpei, Ye program and Kabese way Raka, Boy Rakasampalakan, Mawiawi, Tabamiawan and Win Pohnpei. Area Monach Pantachoyan and program and Kabese and Ranwatch. The one name and William Kitty or Chianki, we are Chimasakaratan, Fayponi, oh wow, Don Wallen Wow, Roxo on Pohnpei you, Chimasakaran wala kan purensanan kan ko wan kisabon marlikan nanalat nan kanye ko chingal wow choror and piltoke sabon marlabalat ususta itita kan chorus nan bilyanchiak momot so government ko ba chewon wan ki sabon marchon way yusak ran which way sabon man biyan so mawok chaydan kachin kasamo waliyapen Organizing Committee and World Food Day Paris Day sa 12 o ang subsidian ka Chuan Luke Chuan Committee o non-program ka bese ng subsid rin ka kasalita yung sampal me rabatyo kanan men kay Ranwatch ang may malayan so much Karangan Mr. Kaliyo Kish Pinwatch para to Ranwatch when MPM Chuan way himself me sa Walianti Committee and World Food Day ng April 2019. Megang yawi October isa ko na. O yeki pinwas me kotong ya program and rate pa ko yaw. And tagang yawi tagang koida running World Food Day. O yukan me yang aki Tobias Tamerlan, ime Walian CRE extension agent or Miss will see akalmai me walian balian a food recipe or Anglianis no we are chairman in essay contest Person Moses, no we are chairman in Brilliant Line. Or Alois Epen, no William Brilliant Pohnpei Farmers Association. Or Moy, no we are chairwoman and budget. Kailangan ko mo Miss Simon Area Challenge to yung program ng kabesa ng Beriyaw World Food Day Day sa tuwaw kay UNH nga rin kalalagak yaw yapen kilaliti the registration barwatch non-barwatch radio program kayo kasalita registration ang yaw mukta plan registration kay pangyawi social na mukta plan ng kablasa o kapsejbi ya at we have a registration on World Food Day 2019. Registration in essay contest napia to school ka pilipilta menya school naungya essay contest o mangchip ka alal isang sa manong the office siduriyaw sero riyaw isu o ang Brilliant Line may registration ban mangchip pa registration ban ka alal na sang renpesan ni office in OFA riyaw tuwawalu 27 o riyaw isu tuwaw limao o Brilliant Livestock o agriculture may called agriculture office riyaw tayo sa Rosaro silu riyaw limao tuwaw te walu eo Limau isu siluweo. Limau isu siluweo. O Brilliant Food Contest
the recipe contest kak registration bang yang we option with CRE COM sidur yang sero wadu main will balikan ke kasalita yang secupa registration bang yang ran Pohnpei Kailangan ko mo design one. Kaya kumay tawla. Po kasalayan siya may Pohnpei Rahnet. Yang masangan kayat kan megan yang siyay rano. The World Food Day really sa tuwa. Sangan ka walu mesansan. Kabaniyo wanapot. Kabitrinway jonapot. Kabintumara wanapot. Kabin namu potapot lonapot. Kabin namu wujata bituate. Kabin lepung. Kabin kepar. Kabin panwat. Bukan percaya bukan kak percaya selain gue yo apmel rai semua terkan. Mie bersama ruskrab mungkin yang kelap sansan dan mie ben tetap bukat menikah sebab sawah kalau gue siap sansan sawani tiap kerja Pahaya yo kesel, sawan cekam macam patawan kalau kisah, sawan berbuat itu ada sawan berbuat, sawan transport, pastora, sawan kau, pahaya yo siapa, sawan awal, pahaya yo siapa turun, mang pintuat, kerja, petet, hari, puan kak sansan cuma sama nuasa bukat sawani tia Pohnpei sidu sawacekan Pohnpei sidu sawanawai Pohnpei sidu Pohnpei sek ma tapi kaptuka pilih tapi betete karena meisek wasa kot koros puan bitsansan Saksi berbang patuasan nempel len nempel mau, imat. Kailangan ko mo Mr. Redbed. Ya tuan sama nuchkan na kaya kasi ay rano may bilkan ng kasadeta kung saan talong so masyaranan mo yung Pohnpei. Iya, utri sekaliau, ada kawan kita kau yang siai, orang kau yang macam senan terbuat, usumutkan pacuan rankak. Aduan, kau doktor, kayu, karat kolek, karat kuewu, karat kapok, utiniak, karatnya, utumas, Taiwan, ibalik, akatam wijata, utun kerenis, utiak, uturais, tempat katuan kutub, pelo, mangat, utun menile, inasio, utun Fiji, kaimana. Uturuk, Brazil, Brazil, Ilario, Utuguru, Utunway, Western Utunway, Aminan, Tang Galapatan, William Iper. When Mrs. Salem, Shomatako, near Woods, Tayu, Patem, Simatel, Aman, and Patunga, what? Ye Tukuru, Ilario, Brazil, Kaimana, Itum Patem, Utu Yao. Kailangan ko mo Mr. Danarnan. Ayat tuan wan cuba cikan meyangaki koi nagar te meniyadate. Hey, yet. Many of the Pohnpei no cup na kadang asot. Many of the boy no way ke cuma menyaman mesti tak. Tapi cup ber, abang kan appear nan boy kan nama kan. Itu pada bin i many of the Pohnpei persension. Many of the boy kan persension many of bravery, many of ponopon. Bang kayu kesempatan su tenaga apa wat silu. Bang dia tenaga. Meslu bang dia tenaga. Poin number betul, poin number cekatak, laman, mesilu pamilin kerja, kalau kita rata aletasan nama tak, betul, kata tuan mewah kim untuk ada. Oke, karena lebaran kami silu, lemen niat apa yang berkolongan, arut, mesilu, meniat orang, karena truk, met tenem mesilu, kisah batrio, oh mereka pakai kargot materi, mesilu.
Mui no kodai gabi tolo pertuanta ya saya kan gabi yang pada parwat. Met ya saya kan Chinese kabit bawa silu pada itu Cai namparkan mereka tu niara ikan pertuanton, tapi minan kandilan, na wewe berpatu nang kandilan. Mesro, abang tu kita tu kamu walita kau nanti usito, asyik bang ini nang kau usito. Banyak sedang tanah kamu tu kamu tu. Pelbeber wono, kerinanian, onte silu, nasipi, wono, kiuri wono, pumpkin riau, si kata watermelon riau. Fish, panted, walo, squash, the yuma, real, tomato, washilu, chaya, kotogo shilu, Philip kotogo shilu, ubangko, kotogo shilu. Philip ay wan to bin patrem, esto patrem ako kon Thailand na rin magandang yoga ko to, marasem so, Pohnpei Pohnpei, kaulima, karwat. Siwot eu, siwtron eu, siwutra eu, siwala eu, siwmai eu, siwkala eu. Kebar, iman panuan kis tuan kebar. Okai tiga rancun rapan kebar rancun rap. Mia siwot berpatuan tu. Kebar nia pun, nyerban patuan tu. Wan saham pun pun utang mau tekanan siu atau rasa sebagai patuan tenan tu suhu. Ni ketengan dia. Okai mas. Mama sa mer yaw, sumudang patuan tu pon, ayo bang pala besok. Sumudang ang kasawi law tu mga so, kasawi yaw mesul utuber. Nasional mi yamun tres lu bang kota tak. Posam gini at kamu situ, poin saja. Oke, siakau, tu ada partibo, ranara, yara, usilera. Kananen komoy. Elaksan sa long siyong way Rahnet, sawan manakan meganyang kasiyay nan parwach for food day reality sa tuaw. Man piputuate, we call, weekly, coach kata parwat, weekly control, malak, so nijok, team, kubun nijok ka, table u treki. Kailangan ayawan ka o ng tweet magkano yan kasi. Kailangan, kau nung quick ka siyang pala, kau nung quick, ka siyang pala, ang ibang kakarata quick mo. Kasi siyasal, ibang kasuon niya, ibang siyang, ibang sisipil mo, lalubog. Nariyahin ko siyang diyan mo, ibang siyang, ibang sisipil mo, lalubog. Himana ka na rin bang sikto. Wasaan gusto, raban minan kel, karabang pragot, tenis, teyak. Kayu ka siyang buwan mga kanya para ito po ay sa mga suntunan kan, ranginan ke, abdel ito wasa. Kaya kung niyan siya may ibang kasi ko, kahit ibang pakwaki ngay, sisiyak sili. Ang minsan ang kayo ng mga kasawi, kalabos, kalaman. Kailangan ko mo. Ayaw nga, kilalikan mo ko na yung miyaran sa manan bukas. Puran ka kuya men kasi ay mga rano. Kaya daw ko, hindi ka siyang buwan. Kung niya siyang buwan, kaya ba kung katawan ito, tigat dito, Kapan ka sa wala mesu, man meno asuma, ogi. Esto yang biasa. Paniyo pa kapatay ang man suma, man mesu suma, bang kataw suma so. Ada man san salang sumurkan minya sum sa mga sawi. Minta na pa orang mga minya suma ng giliyo, utas mga kapatay. Was maya wata yung sumurkan te pulutunan sa mga robot. Kailangan ko mo Mr. Tamarnan. Ang susud siya ba naman kasyo yung non-driven light. Home chairman and light para watch kung ka segera kecuali way run watch yang light dan run yawi. Line program director. Home parrot shine light pan yawi ni moment epkatir. Hari pan yawi ni tua me. Shine all or shine D. Moment ban kap một bia pen light ewi ban patu ni mam ekriamen area ban koso ni toto di obidor mam ekriamen niawatir o kerja ban
mama ke yulau e toto hari sakso ban bisang yeu le limau kalane Kalangan ko mo, Mr. Moses. Kaksan sa launchon mo in Pohnpei Ranwat sa committee and organizing World Food Day. Sa man kasinchungal, kami ba niyang yakasiyay tarwatch? Kalangan Program Director. Sinchungal mabangya siya inan barwatch, karach, ket uma. Siyayan mo yata kasinchungal, kan mo yawi menyaran, kung kaksawaso kasadayan siya mo in Pohnpei. Akin tar paros tingyaw rani mo rani impiyo kayo. Ako santinan parwatch, siya watch pangyaw rani impiyo kayo. Kami kan kalan mo ya ko yan kakiyang mo ya siya watch, siya mo yata kasinchungal kan. Kalangan. Tama with Leo Casaleta, Simon, one registration abutan pachowanta, yan kakiyang siya watch, ibana na nagililiti, rana kayo mo ranin siya. Pagkita, yan kak pachowanto, taro po yung recipe madan tatokran. Eri, niya iba pachowanta taro po yung, ay ba pachowanta tal, may kamti pachowan kaw na batang koros madan niya, tatanyang siya watch. Ital bukas madan niya, mo tatokran niya siya. Kalangan ko mo Mrs. Yak Kilimay. Pileo, ako lang tebe, magsinchingalagan panananin, pachaben yung telepen. Kalangan. Kisinchungal bukas pan, lelban na pula kaisak. So, ito pantasang pula kaisak. Patan, mabang pantasang pula kaisak, wawagya ban, disqualify po ki, janet kan sinchungal bukas pan, ciptasang mo pachola. Kalangan ko mo Area, miya makakansyawan tagad kita miya coach. Ma, SG yang kileleti na registration watch. Kala, lana kau, irawat lang tu mah budi, tuan mesensen, wasa bukan makanya di channel registration tu, itu bang sikit. Itu kemana kemana dia nak beli orang apa sikit, sikit tu apa sedapnya, kan urut so. Kalangan ko mo Kaya sa lalan ay chingaluran kalalaka. Pimiyaw sa man kasiyay, may paano may amurano? my parent committee murkasaneti me miya siya yinchen on Syrian school, high school, junior chorus will be and Pohnpei high school issue. Mengikuti titinin contest words, uanger ewu amendment principle in school bukas. Ita men kapatren taman sansan nan taropa me uanger principle kan. Sansan me deadline in contest ni issue in October. Sudah sansan yawasan me nerai registration dan nerai contest taruh kapal musik pen. Rimen pakai yang wei contest school kan me amendment principle suatu pansang blok lemau ni isu an Oktober taruh panana delta ni option CRE Pohnpei camp. Mia committee yo pan ap aleta taruh ko right tetong ko pempilat ais me pan kayu kariau del kalimau. Irotaria men kapatren, eu high school ban pilta nerai nempeo o runner-up. Kapatren, runner-up o pan kana rano kueki mia committee in World Food Day 2019 pan tre tarukuya ko sang high school ko poros o pan pilta pan kayo karia presidio del kalimau. Imet me kapatren tanah sansan. Kalangan ko mo
Mr. Ioannis. Area mo na chaiban kaya program and kabese na sausage. Amye ira me kasampal konensyon wayan mga kadagdag kan student. Amay chingalay so much komoy. Kalanan ko pa ako mo charter. Mekot me pampaton kasaleta man bit karapen talupuan recipe ko evan bisikpene mon running siayo pokamitian gak taipita and kak stainsal mawo queen evan ya cheno kan rano ko and kak mawo rai gan kiyang ten ni sinjuman Kalangan ko mo niya chira choro. Kailangan program director. Will we have pukon chairwoman in budget committee. Will he attain at sojat majawanta pricing at janok pukacha. When pamilya radio program na masidu sa yang match. Kung kasalita ya 1 point on first prize, second prize, third prize, fourth prize, or fifth. O ang kasan sa nang cholo yung isa. Kasi ni Vetis, may kapatid na program director. Tames, kami kita pagkiyong, naman sirikan matanyang siyaibat. Dan kau naman tayo tarokwe ko o kian non-flash drive. Kwe isme pan piltarano, kami pan printilan ng tarokwe laudio o pan post turong World Food Day 2019. O pilkakate submit ang high school na seryo pato sa kanya po. Ang kapuya, may kapesi o kapangkalaman na kailangan na pato ang kandas in 2019. Kalangan, Mr. Ioannis. Ija, kailangan program director muna siya ang kailangan may komisya ija kailangan ng John Briggs trade year kakumila kami tuwa siya ka tawala uya program Korea ang kakuwi ang John Briggs sa kailangan. Kalangan and wali event organizing committee and World Food Day review sa tuwaw. O kalangan ng kukurkaros sa imish makairala program and kabese ranwatch ng Pohnpei, program and kabese World Cup, pero kasampal, me wiwiyawit na gano'n yaw ng wing Pohnpei. Asad na siya luklukot, kurakan ng kasing sa Bali, Radio V6AH, om ng program and kabese kasampal chicken, mibankin kao na batamor, kalangan o kasalelian. Kalangan.